Алматыда кымыз ичип атам, өтө кычкыл, өтө өзгөчө экен. Көп сапыруу керек. Курт пен сорпа калай экен эле? Курт менен шорпа? Курт пен сорпа жакшы экен. Кайсы сонун экен? Тоже необычный. Кайша ичтим? Экичини ичтим, рахмат. Үшөө ичси? Ай, жок. Кайсы сонун. Бир кезеге үшкө дейин. Рахмат, Алматыда кыш болуп атат сыртта, бирок бизде жаз болуп атат, жай болуп атат. Аябай ысык болуп атат. Рахмат. Мен вообще ойлогонмун го, кадимгидей эле камыр жайып атасыз го? Иш кылбайт деп ойлогонмун го, кийинде. Ой, мен де коротозулайм, койбагам. Мен бие салган көргөн жоксуң го. Сиыр сал. Кошулуп кетпеди эле. Эле да сиыр салат. Мен дагы сайып бирок. Бирок мен камыр жаябайм. Енді құлақ келшік боласың, сосын жаясың. Қалқа еркелеп жүреді. Кеше Манас жайдырады ғой, не істейді? Манас десе елдің бәрі қайсы Манас деп ойлап алышпас. Эмке келгенде жайғанды үйреніп келейін. Мен жайып берейін. Динара үйретіп қой. Ой, енші еркелеп жүреді, өзің жай боласың. Ашқабақ манты жасағаны